Был саханародный поэта Иван Гоголев кындыл тірәвіті ағуан бесілі. Манеқа саханарота кең тұттар сүдігі хеті. Ағуан бес сағыны білеті кені тірәвіт сәрігер бүлі ұғығар бір дойдулақтары сылыстата арас қабаннақ тірәхінлері ұйталылар. Ол күрді бүкіндерге поэт оға саға аспыт нехелегер стылы тұрды. Кырачан уйбанчык өссө сеттейдагар кини жано бүлүүлуһун халбакын эхелеген ланка диен алаагар олуксиет иеллер. Онон народный поэт ого сааха бу нехелекке аспыта. Маныха бу быйыл кини агуан 5 саахан толбут үбүлүүгөр анан бир дойдулактара олорбут алаагар стылла турордулар. Памятник 2 солталаак болор окурдук Иван Михайлович Гоголев маннолор бута үйренмите онна келен бастыгы педагогический опытын бута ден тоқтақ хеттейтел сетте саагырлолор бучире оннан тон икке болана бу кинягата Михаил Николаевич Гоголев бастыгы хебедесей учутал ден беме билетатибит. Стелланар ер үрүләк күнгө Иван Михайлович оголабыт балтыта келен аймактарын аттырыттан кындылатын үйетитерге әлбәк үле ытылларыгар бир дойдулактарыгар макталтылын этте. Мен эбем Акченеров Александра Федотовна, онна Иван Михайлович иетте бир кетеребиттер. Онун бихичуга саймактар бит. Онна бу долгуян тураннан тоқпар кенеха анабыт анан үлеләбит жоннорга сүрүннән оскола директорыгар Нургустам Владимирович Афанасьевка оныртыктан сүрдө көттө онна барга макталдын тердим. Бу ланкалаагар 1930 сыллаакка Семен Дмитриев кулак жетигер ам маңнайгы оскола калбакын эхелегер ахыллыбыда. Ол осколага маңнайгы чуталынан саха народный поэта Иван Михайлович Гоголев кындыл агата Михаил Николаевич Гоголев үлеләбите. Михаил Николаевич Гоголев амбастык учтал болан олар бала аласыластан комитталамана оскола арибедебит. Онна буда хубу макет бана бу оскола туа олого манан турбута. Онна бана хубу оскола олар муньян үретен бәләре мана бу үртүттен олорон. Поэт олорбут үлеләбит жете күнбүгүн халбакыга музей болан турар. Билинге туругунан бу музей саңардары бырайекан оһуллан халбакын эхелеген онна улуус бюджетүттен үбүленен сотуру кеминен былан олоққа киректәк. Анна Васильева, Леонид Минкаров, Саха телевидениета, Бүлүүлуха.